Aksakal. Ayakında otur oldunuz. Bir yaka gelip, bir yaka oturunuz. Ayaka. Bir yaka oturasız, adaşıp ketken turasız. Bir yaka geliniz. Bir yakta da. Surabay, kayaka oturam dep surap kişinin bunday. Bir değil o. Jo, emne stolda ayt otasız be? Ha. Ya stol birde, birok but birde emes bolot bay. Nege bir değmez? Oy, uzun kıskasını tekşer otasız be? Ha. Muğunda ayt otam, muğunga soğuk diyen eken sizge. Kaçan? Kaçan deysiz de köp boluptur. Kança jıl boluptur. Bul özü... Karmavayla bilip atasın bu. Oy, profesyonalini göz karaştap koyatak sakalı. Kanday, biz bir kara bile bileriz teyaktan gele. Balıkçı alıstan tanıt degende ele. Biz mınday oğurlu kişini teyaktan basıp geletkandan ele bileriz. Eğer olursa cana cuma bekip aytat ele. Oy, bul degen adegende muğunga soğuk deyip, bilinbey jüre verip, eki sööktü mınday karmap turgan gemirçek bolot. Oşo gemirçek suuga aylanıp ketedi. Taş oz mu? Oşo bara aylanıp ketedi. Oşon üçün azır nar jagын almaştırış gerek. Buttu bu. Buttu. Buttu dep tаңгаласыз, but emес азыр. Каалаган жерде запчасть алмаштырып кое берет азыр. Ya. Ой, каалаган запчасть алмаштырып кое берет азыр, машинеде эле болуп калды. Ülü yapacağız mı? О, Bir ne mi? Amele. сурай бериңиз. Бар азыр. Германский. Karganda beni almaştırmayla öyle. Ой, аксакал, кичине отуруп турганыңызга оорураак болуп калат. Туура түшүнсөңүз. Мен профессионал катары айтып атпаймынбы? Оор болуп калат, кийин билинбей жүрүп өзүңүзгө кыйын болуп калат. Мына биякта шаровой кетиптер. Сезип атпаймынбы? Şaroy getkide men bile maşine belem. Ой, машинеде эле запчасть, бизде деле ошондой эле ачкыч, ошондой эле неме менен эле алмаштырабыз. Мына сизге бирок айтып коеюн, мына 3 түрү бар. Германский бар, кымбатыраак, баасын айтып коеюн. Кымбатыраак кичине. Российский бар орто баада, анан китайский. Orta ana kımbat bolganda kança? $1000 да, германский. $1000 hem uşuca şimdi butum almaştırgandan göre üstüne dağı $200 koşa koyup baldarım göm koygun ongo. Sen misçil kala koyup. Аксакал, аныңыз деле жакшы, ал оюңуз деле жакшы, бирок эми өмүрдү тилейди, эсенчиликти тилейли да. Андан көрө ошол балдарыңыз ошонун үстүнө $200 кошсо, биз нормальныйынан алмаштырып койбойбузбу? Зато өмүрүңүз узун, кыйналбай жүрөсүз. Ал эми российский бар $500. Эми китайский бир $300 болот, эми разовый. Арзаныраак десеңиз ошону. Деп бала чака төлөр. Арзаныраак десеңиз ошол $300-лыгын. Же андан деле арзан десеңиз бар, андан арзаны. Только буу да. Буу дегенин кандай? Эми мурда пайдаланып калганда кичине эле пайдаланган. Бир аксакалга салсак, баасын келишпей алган экенбиз. Кийин чыргылгандан кайра чыгарып атып кичине бармагын сындырып алганбыз. А так нормально. Ошондой эле, ошону айтам да, маасынын ичине байкалбайт деле. Ошол эле болбосо, ошол бир $250. Эми аны да алып кетип калбаса экен ошол. Так. Мейли ошону алып кел. Я. Алып кел ошону. Ошону алып келейин, асака. Sen pensiyasından dep korkmaylan. Men bala çakam işteyt. Өзүңүз каерден келдиңиз? Men Toktogul'dan geldim. Токтогулдан келдиңизби? Жакшы, эми Токтогулда мал жан бар, бал бар дегендей. Жакшы нерселер бар да. Быйыл дагы жаанчыл болду, жакшы болду окшойт да. Мен бара ошону азыр алып кетелек деп барып тезирээк кармап калайын. Бизде де клиенттер көп сурап атышат. Атасынын көрөдү міне. Зато нормальный басканым жакшы эмеспи? Айылга барганга. Аксакал. Каяка отура аласың? Биякта да, каякта отурасың? Сурап келип отурсаңар, басың биякта. Мен тиякта көрөм да, аксакал, отам. Басың. Кимди карап атат? Алар сизден кийин кирет. Отуруң бияке. Так. Мындай карап отурат да, аксакал, мындай караңызчы. Оху, аксакал,
Bu kulak çatak ko kulak. Ne oldu? Umey. Yaşınız kanca da? 74. 73 yıldan beri juğulbaydı eken de buna kulak ha? Ya o kulağın içi çirip get durmasa kale. Koyacak. Şirinse cidden adele ko. Ayaka jetile eken daksı kale. Bu kulakta almaştırıp olsa bolboy taksı kale. O Kulakta almaştırasın abi. Öynün aksa kale. Onu yirin meyge tepkesi ölüp kalas. Yirin hem ketken duraya kulak. Meydele kalmaya kaldı da çazdıralar. Hem oşuncu da jaşo gerek taksa kale. 3 gün musu jarık günü gerek de. Oo gerek. Almaştırmasa bolboy bunu aksa kale. Bunday. Bala çakalınız var mı? Var Kuday'a şükür var. İştese gerek hem de tıyın tıpır tapsa gerek. Oy Rusya'da işte. Day tapkanlar jakşı. Ya Katar maşını alıvatacak, Katar üy alıvatacak. Al üyde caşagan dele kişi yok. Maşinesindelerden kişi yok Turat. Oo aksakal. Anda iki kulaktan almaştır şuraya gel aksakal anda. Bir yakı da çilip be. Jo hem nafsak süz almaştırıp koyarbayız bir makça olup atkanda. Aksakal bunday da. Men özü bir kulaktı 30 minden almaştıram da. Oo. Başlı koşu almaştırasın var da. Yok aksakal. Kulaktın özünle. Kulaktın özeli Aa, olsun. yemisizge meylemdir. 20 min almaştırıp beren aksakal ha. Ayvay jakşı kulaktan koyup berem. Jakşı kavu? Liboy uşaktı 3 gün vurdu oğaz. O sonu sıcak şekene ta. Yana. Liboy. Mınday bolatim iş deyip Tamam, ko. iyi. Oşonu birinci siz başlayın. Anda salatasını. Oşonu salayın. Büt gezitti cavayın. Buna gel. Liboy toydu bir 5 gün vurdu oğaz aksakal. Toyunun gereği yok. Mitik kaçan bolat o sonu kuş gereği. Buna gel aksakal. Buna gel. Yen jakşı oldu buna gel. Buna gel. Siz kozgol oturtunuz. Bunu murda ukkandın dağı bir jakşı ceretten. Kaçıp getelekte karmattırıp koyalım da. Ukbayan kaçıp getelekte karmattırıp jakşı gel. Kozgol oturtunuz aksakal. Balda. Hemen tek alpar. Hatta- Var kulakta 100 metre dap geliyor. Buttun atasını gör anda kulak gereği. Ya. Buttun gereği yok demin. Kulak gereği. Aksakal. But ben soluğa girmey. O but müçöge gire. Deş ne soluğa girer. Kulakta. Tut burayı da sana. Libayın. Ulan ortada. Apozisyon bilen birliktin ortasında oyun oynatan. Murda oğlu. Ay aksakal men tagi gitkince bir yerge oturup alpsın. Jürgüz tagi ordu ustu bilbeysin. Kandaysa. Yok Hayır. bu bir Oy bassanız. Oy geliniz tiyakta talaşıp atkandan hiçbir görsetmey katıp gelatsa bu yakta. Oy talaş bizde arzanırağı. ne? Kımbatırağı neme olup kaldı. Ayttım go mana erterek barıp kele kalayın. Siz de bir yerde köp süйлöştürüp kalan ki barsam janagı jok alıp ketip kaçıptır. Anan? Бирок ничего, ең андан да эффективный бөлөгүн таап келдим мына кол. Ey helal. Bunda rakmaz. Ne? Butka oldu salıp koy. Vay аксакал. Ой кызык экенсиз. Ой как профессионал катары мен билем да. Бул колго караганда жакшы. Butka desem. Мына буттун ордуна салып коесуң колду. Жакшы да. Мындай жыгылбайсың да басып, мындай кармап басасың да мондай, любой жерди мондай. Кармап мондай. Bunday. O bundan kalbay mı? Ой, калп кайдан бул биткенче бул любой нерсени кармап мондайнан өткө татпайын ар жака. Эффективный аксакал. Aldığa getir be. Ой. Hey anam koydu. Anam butum kalıp kolun aldığa getip kalıp taltayıp kalbayın mı? Бейт аксакалай. Ой, бул мына элестетип көрсөңүз, мына. Бул буттун ордунда болсо, мындай туфелини чечип, мындай. Сүртүп, эңкейип отурбайсыз. Акырын бияктан жамбаштап жатып алып чайдан куюп ичип. Карачы, канча жакшы немелери бар.
жатып алып, кемпер деп андай чакырып коюп, мындай. Жакшы да. Мунун көп жакшы жактары бар, мына. Эми таарат алганга да удобный да мындай. Bunun жаш келиндин колу го. Ой, ошо көпкө чыдайт деп атпаймынбы? Beri kılçı. Uyat, koy. Delele koy. Ой, аксакал, биз просто талаш кетип атат биякта. Bunun ötele жаш неменики кен. Men namaz okup bize keşke taharat alıp otura verem. Uyat. Sala veresin. Эми айтып отурса көп жакшы жактары бар да. Эңкейбей таманыңызды тырмап коесуз. Көп да эми. Аксакал. Дагы кетип калыпсыздар. Биякта деп жаман айттым эмеске. Басым. Биякка келесиз. Тек багмашсыңар. Аксакал. Аксакал. Ойлонуп көрүңүз айт. Последний раз айтып атам. Gel. Аксакал, мына кулакты. Жаба жалка кетип атат да, бөлөк кишиге кетет да бул. Эмнеле кымчылып атасың мен? Кызык. Өзүң пациентиң кара деген бар. Кымчылып берди, кызык. Аксакал. Аксакал. Сен угуп турсаң? Сен не отасың? Мен биринчи таппадым. Не отасың? Кандай? Жакшылап ойлонуп көрүңүз. Товар эффективный. Ey, sen tappa ele, men taptım amını birinci. Kayaktan sen taптың mı? Men manga gelgen bay ne bulay ama? Kayaktan sağa gelgen. Bul menin kudam Toqtoğuldan gelip atar. Kanday? Kudam değil mi? Toqtoğuldan gelip atar. Turav kudam. Kanday kudam? Ya. Kanday kudam? Kanday kudam? Balası үйlenmedi mi? Kuda olatmayız biz. Bunun malları үйlenelek. Bunun malları caş. Үйlenelek? Үйlenelek. Ne kılayın? Үйlenet yakındayım. Davay. Başını ortma davay. Bu kuda olamaz he? Bul menin ayaşetan bolat ey. Akarma. Mana. Tekta Moskvadan çalıp da dostum özünden başka hiç kimge işenmeyiz. Özün operat sakıldı. Açtı. O da. Hem berip duruyorsan ölüp kettasın, bana verip berem. Men de bağın kulak orup kelgen sağa jönetip koydum. Oy karşıdan kutulup alsınlar. Koyla. Kreditli kim cevap mı? Emri otur. Koyla. Çat. Kredit. Kredit cevap almayın benim. Sen çıkın beş mi? Men de maçtan aksasından kutulup olayım berip duruyorum bana. Kayaktan kredit Koy, koy, uçma. Otur başla. Sizden böyle çakır. Ortağa çıkılmay durup durun. Uruşmasınlar bana. Koyla. Jön otur da otur. Jön otur. Bandar mınday kılbaysınlar. Baylanayın. Uruşmaklasınlar aylanayın. Uruşmakla. Mınday kılbaysınlar. Men düşünmedim. Men kara erkeğim. Benim ne kara. Kanday kalarlar. Bunu yerden mınday bölmeyi şu var bu da. Bir canımı sen albaysın beni. Ақсақал, қандай бір анатомия деген білесіз бе? Анда болбай қалады. Мен какырыз ар жаққа кетіп отады бұтыңыз. Men almasha turgan kulak nar жаққа кетіп қалып атпайбы, түсінбейсіз бе? Отыр. Anda mınday kılbaysınlar. Kanday? Mından bir yakın sen albaysın bu dağı. Bir yakın sana jete mi? Kanday? Bir yakın sen al, bir yakın bulalsın. Ақсақал, Can mınday kılыңыз, bizi talaştırmayın, mınday kılыңыз. Өзі қайсы жағы көбірек орайды. Вот ошоны айтыңыз мына. Ошоны айт. Турабы? Бутуңуз ооруп келген, турабы? Еш yerim uğrubay. Jön ele gel atsam çarçap gittim lan.
Oturgan eken oturup es alıp oturgan mı şu? Kayaktan gelettiniz? Sizler canına bir neme uboylu sekkele var işte bir şey. Akımdı ırlar. Abdullah İmamoğlu Borçlu. Mına kapelniçanın içine mındayrak jakыныrak koygula deli үйрөтө албай койдум. Так. Bu жыргап түш көрөдү бул аксакал. Ой, аксакал. 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 Ой, аксакал. Ой, кесим ичип жаттыңыз. Уктап каласыз да, уй кетип калбадыбы? Уй кетти. Ne oldu? Салам алейкум. Aleykümselam. Ой, ойго талбай элатам сизди жантан бери. Эми кандай операцияга алып кешкен экен, кичине сүйлөшүп алалы. Анан кийин деле уйкуңуз келбесе деле өзүбүз эле уктатып коебуз. Кандайсыз? Жакшыбы? Каяктан келдиңиз? Toktoguldan. Токтогулдан? Жолдон чарчаган окшойсуз, а? Эми мындай эме. Ayta verçi sen uykum bölüme. Ey аксакал. Айта берем, эми мындай да бизде операцияга доктурга келитканда кичине даярданып келдиңизби? Dayardanganbız. Билесиз. Sizler kaçan dayardığı çok kişinin alçılınır. Жок, ошону сүйлөшүп алалы. Dayardangan bir tuğ algan uydu satkan 18 bin bolup kaldı. Bu yarzan eken. 18. O şentip dayardanıp gelgen. Жакшы, бирок кичине жетпей калат экен да, 5-6 миңге мейли, ничего. Torpağı var bıltırkı. Анда эми шаштырбайсыз, өзүңүз бу жерде болосуз да, залогтоп коем да. Өзүңүз бу жерде болуп турасыз да, калганын төлөйт да бала акыра. Андан переживать этпеңиз. Эми илгери мындай болчу аксакал. Илгери деген мындай общий наркоз деп коет. Жалпы уктатып койчу элек да. Bütmüçönü mü? Уктаганын дагы, уктабаганын да уктатып коет элек. Азыр болсо, Mende jarımı davını uktap kalgan. анда жакшы болуптур, кичине укол азыраак кетет экен да. Эми азыркы учурда метод бөлөкчө болуп калган. Азыр мына ошол буттун өзүнө эле местный наркоз деп коет. Буттун өзүнө эле сайып эле бутты уктатып коюп эле операция кылып кое беребиз. Ушундай жери бар. Анан аксакал кичине сүйлөшүп алалы. Бутты алмаштырардан мурда азырайт отпой, местный наркоз деп. Мына сайып коебуз дагы өзүңүз менен сүйлөшүп атып эле операция кылып коебуз. Билдиңизби, оңойлоо экен? Жакпай калса сразу айтасыз, жакпай атат деп айта бересиз ушундай. Jönele koysunçu. Жок, болбойт, көгөрүп кеттир. Gördün mü? Мына көрдүм, сиз уктап атканда көрүп койдум. Бул 1 жылга жетпейт да. Сөөккө тээп кеттир. Ошон үчүн аксакал мына буттун бизде түрлөрү бар эми. Азыр жетишкен заман американский бар, японский, кытайский кичине арзаныраак. $1000 бар аксакал, ой. Ya. $1000 бар, $500 бар, анан $300 бар. Vay. $1000'ını koy aylana. $1000'a benim butum almaştırgandan göre da bir $200 koşup baldarım beni göğüm koyganı jakşı var. Эми аксакал мындай жерде жатканда жаманчылыкты сүйлөбөйт. Жакшы ниет кылып жатыңыз. Ден соолугуңуз үчүн эмне? Hazır biskeden soğuluktun ne gereği var. Kuday baldardaman kılsın. Oldu. Канчадасыз? 77. 77. Eğer tuğra olsa 80'e varıp kaldın. 80'ge барып калсаңыз анда мен китайскийден эле салып турайын эми бир 5-6 жылга жардам болуп турат. Balarat. Ortonçosunu salıver. $150 эң арзаны бар, ошону салайынбы? Meyli.
Bir çıpalağı yok anan sol butta. Bol öyle. Sen benim kayısı butumu cazakan atasın. On buttu. Hem arzanırak orduna sol but sal koyun da otpayım mı? Jakşı da mınday bir betkey basıp kalası pastayan. Sol jaka. Ellerden narazı olbaydı. Şılto menen kayakı vardın desen sol jaka vardın dep jüre beresiz. Pastayanla solga basıp kala. Jakşı da. Özü köp jıl boldu solga basıp bakanıma. Oşoga jardam kılayın dep atpay. Meditsina hazırlık kanday gana silerge jetişken. Mene? Yemeği siz bir yerde jatıp durunuz. Aha. Men hazır barıp but tap kele koyun. Andan keyin tandaysa. Mayli, Makul mayli. al. Uykunu buzat ata. Bizden patsiyentler başka jaka ketip algan go. Assalamu aleykum aksakal. Aleykümselam. Bu başkadan var, Oho! Bu tap geldin bu. Ya aksakal mınday jatыңыз sen. Çalkanızdan. Oo! Kulağına akıvalı çatak var aksakal bu. Kançaga çıktınız? 77. 76 yıldan beri juğulelegen amına kopşum. Aksakal bunu nimetliğine operasiya kılmasa болады. Karаңыз içine irin dep ketip durjunlar. Meyge tekmese ölüp kalas aksakal. Bunu nimetliğine operasiya kılıp kiriş kerek. Bala çakаңыз var mı? Var. Kayakta berdiler de ha? Berdekisi de var anan. 3-4 Rusya'da, Moskva'da, Novosibir'de. İşleri jakşılı olsa gerek baldarınızın. Jakşıda o şaktan üycay alıp. Anan bir yaktı Bişkek'ten de üycaylarını alıp bu. Oo, anda aksakal iki kulaktan jasaş gerek eken anda. Akçalar normal iki kulaktan jasaş gerek aksakal. Abay oşonday balдар akça taap sizin den soluңuzdu Jo görgönüz olboyt da. bergaraçı. Maga kulaktın mine gereği var az özü. Oto muğukkanга gerek da. Men ukup mineni kıyratmak elim. Vay aksakal, kulağın uqpas. Koldan eşteke gelmegendeyin kulak ukkanda mine ukpaganda mine. Hem kolunuzdan gelmese de kaça uğup dursanız özünüzge jakşı da aksakal. Ukpay kalganı jakşı mı deyim de uyku tınç bolot. Jak aksakal, tamaşa kakşayız. Bu jaman aksakal, meyege irin teyip ketse ölüp kalas aksakal, jaman bu. Bunu nimedliğine operasiya kılış gerek. Ek ola, en bunday aksakal. Men özü bir kulaktı 20 mingden jasayım da operasiya. Anan sizdeki iki kulağınız ışında 40 ming bolot eken. Ballar akça taap atkanda görünü barış gerek. Hem sizge arzandatıp beren şu. 15 mingden operasiya kılıp beren, iki kulaktı 30 minge. Sana bir balaga ayttım mene baldarım oşonda öyle kılgan oңbo. Yok aksakal, kulaktı nimedin operasiya kılbasa bolboyt. Siz bir yere jap durun, men Kulak var mı? Ya, Canlı kulak var mı? yok aksakal, yok. Özünle tazalap jakşılaka kılıp ozuna keltirip Özünüküle mi? Özünle, he. Men barıp instrument alıp apkele koyun, siz kıymıldığa japtınız aksakal. Makul mu? Razmeri başka kulak salıp koyuvanan men. Ayak eline cıldırıp gitti işte. Vay aksakal. Ya. Oy sizge pavizlo. Aha. Oy but kalbay kalıptır, kol kalıptır, kol. Bolaver evi. Bu tanış. Sakal butka karaganda kol men bir jol salıp görgön bul effektivni. Mına butka kol orduna but kol salıp koyuyoruz. Jakşı da. Botinkaňyzdy baylap koyarız mınday. Jakşı köp jakşaklar var. Açtı mınday şunu aylandırıp durup aç jey beresiz.
Kançaga çıktın dediniz? 80'ge mi? He, darat alğanга da жақсы болот, мына удобныйраак. Көп жақшылықтары бар. Так что мұны мен $100 эле салып берем, қол деме. Neyle? Сүйлөштүк мü? Mağa bağırır. Kol, put, ayırmaz. Мындай жатып алып, бирдеке болса шарт кармап коесуз да, мындай. Акырын, бирөө жарым келе атса мындай кол. Ақсақал, бияққа кетіп қалыпсың. Каяка? Bu mağa gelgen ama. Ya кандайча сага келген ama? Bunun kulağı çirip gitti. Ölüp kulağı buna 2 saatten keyin. Operasiya olsam olmaydı. Koy ver. Bul maga келгени түшүнбөйсүңбү ма? Каяктан бул сага келген эле? Kulak bolup atmayın bunu kulaktan ama. Буттан мына мен эртеден бери бияктан эме болуп атпаймынбы? Кандай түшүнбөйсүң? Kulaktan. Тарт. Аяктан Bunu o bul Ayaşatan bolat menin. Moskvadan dostum kayra bunu kılıp atar. Dostum ben senden başka işenmeyim. Özün operasiya kıldı. Ay var mına. Kayaktan Ayaşatan? Bul men Kudam Toktogul'dan gelgen. Kanday Hey, Baldar, Kanday hey. senin kudan. Bunun malları üylenirle gerek bolsa ben bilem oradan. Aksakal aytsanız, aytıp koysanız. Oy, aksakal aytıp koysanız onu düşemeyet ettir. Kaç ay lamay. Bu degen men balдар үйленмесе дагы мунун иниси үйлөнгөндөгү ошонун эме айтсаңыз аксакал. Куда болосуз? Gördün mü tappay atasın жалган. Men Ayaşatan bolat buyak. Ey baldar koy uruşpağına. Yok böke sen dile tura şun de ne? Tura şun de. Tura şun men de. Akça gerek bolot Bilesin maşina algam 30 ming kalan oşon berip koyun berdim onu çukulap dur be. Men birinci taptım go. Sen birisi tappayla özü geldi. Men tappım bu. Men kreditimen kim kutulat? Hey bana hey. Ukçu. Aksakal kredit aldınız mı lan? Yok. Anda jön jata berбейсиz. Kандай түшүнбөйсүз? Yok Boran sen dile tura şun de. Ne var lan? Sana birimi yandık sen. Vardık sen ayağın oldu ne dedi. Жалаң уруш сиз үчүн болот, унчупай жатып турбайсыз. Hey baldar. Жөнді аттып атам. Боран сен деле түшүн де. Өткөндө балдарыма той берип атам, акча жок дегенинген, болуп турушун эптеп, ичине акча табылсын деп, гаймайрып болуп келгенде, ревматизм экен деп сага жөнөттүм го, мени жакка кылып алсын деп. Бая күндө эле мага деле бирөө буту алып келгенде жибердим го сага. Жок, кая? Hey baldar hey. Koyla. Uruşpağına. Аксакал туурасын айтып Yok койбойсуңбу? men түшүнүп атам. Экөөңтөң турмушуң чатак экен. Аксакалдан Мындай- сурайын. Аксакал айттыңыз, сизге азыр кайсынысы важныйраак болот атат? Айтыңыз, ошону биринчи жазайын. Айтып коюңуз. Yok hayatır. Mınday kılbaysınlar baldar. Bunu yerden mınday bölüp alıp bana dedi. Sen bir canımsın. Ja аксакал анда болбой калат ама. Бир жак кулак бияка кетип калат атпайбы ама? Тура. Bir бутуңуз нар жака, bir бутуңуз бер жака тура эмес. Тең болбой калат. Anda mınday kılbaysınlar be. Mından öyle bürüğün, mından öyle bürüğünü. Jeter boşa. Ja аксакал анан ортосунан кайра жамайм деп дагы бирөө конкурент болуп келет. Кая аксакал. Өзү мындай кылыңызчы. Кайсыл жагы көбүрөөк ооруйт, ошол жагын жасайлы. Menin eş yerim ağırmaydı baldar. Soğumez anam mine Prosta geldiniz. yempirim ap gelgem. Anam bir kabinet kalıp girip getip kalışıp çok. Anam bunu kravatına turgan eken. Sarçakanımın içine kıyışayıp durayım deyip gözüm inip gediptir adam. Hey baldar. Hey sizler mınday kılmaysınlar böyle. Ökönün bu gevetene karaganda Jönököy görüngen emes jatkan aga tuğandı kişi görüp gel albayt koga bir adam. Bir uboyunlu sekkene varıp albaysınlar be. Abdulda Иманқұлов, Тынар Құрбаналиев жана Борынчы.
Жақсы екен, еміне бала. Мынча біз қойғанда мынча ашып тұрады. Ассалаумағалейкум. Алейкумсалам. Дедім не отырсыз, тұрыңыз. Қайғы, не oldu? Қоя тұрып, не тұрасың ба? Бияқ отырыңыз. Не oldu? Ақсақал, қандайсыз? He, Бұт болмай қалып тұр ғой, бұт. Бұт шатақ қой. ne olmaya kalacak? Я, бұт Balda bile, cürü alasın bu. болмай қалып тұр ақсақал. Алмаштырыш керек ақсақал. Emine? Бұтты алмаштырмай. He, niyege bolmaya kalat? Bu normal. Мен врач қатар айтып отырмын ақсақал. Kanday? Врач қатар айтып отырмын. Men sağa buttun iyisi kadar aytıp atam. Levый basat, правый basat, нормально? Ем азырынша базат ақсақал. He. Мына 3 жыл, 4 жылдайын болмай қалады, баспай қалады ақсақал. Мына мен врач қатар айтып отырмын. Алмаштырыш керек. Ne kılış gerek? Алмаштырыш керек. Buttu. Бұтты? Ya bana, jakşılap düşündürmekçi bana. Sen dağırlaysın bu, ya tap takır almaştırasın bu. Тап-тақыр алмаштырамын. Buttu he? Бұтты. Точно. Точно. Бұтты емес ақсақал. Керек болса адамдың любой мүшесін алмаштырамын. Любой. Ливой мече, he? Любой мүше. Точно. Точно. Гарантиясын. He bana, anda buttun ne kılasın? Mende başka bir müçe. Айтып беріңіз. Gel gel. Mınavu... Ha koy, bolbayt iken koy. Неге болмайды? Ha koy, bolbayt koy. Жоқ, неге болмайды? Ha bolbayt. Айтып беріңіз. Ya aytmam, jonga жүрерsin, ne kılasın? Айтыңыз, неге болмайды? Aytmayın da adam. Болады деп жатырмын, айтыңыз. Bolbayt, aytmayın. Ana aytkandan göre hep kalganım jakşı. Ой, айта беріңізші. Oy bolbayt. Ой, неге болмайды? Kempirim uruşat. Kayaktan taptın desem ne diyeyim? Барып тұрасың. Бұл кемпір демекші, бала шақа бар да. Var Kuday'a şükür var. Birak bir yerde mezalar. O Rusya'da iş kılışat. Россияда. Ha. İşte var. İşte var çat jakşı. Alvatçat. Normal. Katar uyan vatçat. Katar maşlar vatçat. Maşinesin aydagan kişi çok. Üyünde yaşagan kişiler yok. Genelde karon çuvalı bile oturam da ben. Бақуат жасайтын өз. Kuday buyurursa. Ақсақал, ардан мыңдайды ақсақал. 1,5 мыңдық, 1,5 мың долларлық американский бұт бар. $1,500. Алмаштырып берейін. Bolmaydı. Benim şu yaşka gelgende $1,500 but almaştırıp andan göre $1,500 baldar gelişken bir jakşı cın kalıp göğün koygun jakşıymış mı? Ақсақал, болып тұр. $1000 японский бар, бұт, японский бұт. Yok olmadı, olmadı. John Koy çaylanan, bu özü Sovetski. Cüversin, ne kılasın? Жаман битіршәрі кет ақсақал. Мұндай ұқсаңыз, алмастырыш керек деп отырмын. Қытайский бар болып тұр, $500. $5. $500. Kitayski. Қытайский. Anneye $5, mine cidden av. Жоқ, жыттанбайды ақсақал. Niye? Жыттанбайды. Anan? Мұндай қыздар мұндай қармалап атып, жол қолына шүрейге мұндай бармағылы сынып қалды да ішіне. Parmağını? Uçuna sınıf. Atak basavı? Баса тақсақ. Normal. Ya. Bassavı oldu da mine parmak paypaktan görünmek böyle. О, көрінбейді да. O da. Mınday kıl böyle. Aşağıda Sen mınça asılıp kaldın. Sen tavarını ap gel ki ben göreyim. Makul be. O şoğa jara şiş kılavuz. Мен алып келе қояйын. Ap gel. Осы жерде отырып тұрыңыз ақсақал. Отырып 5 тұрамын. минутта. Болды. Көресіз. Ай ақсақал, молодец. Азыр бет бас деген. Hocam talaşkan adam. Bir böyle görgün mü? Assalamualaikum Aleykümselam, ақсақал. aleykümselam. Biraz болған аятқа чыгып кетмей екенмін. Жүріңіз. Ne oldu? Ақсақал, Ha. мындай болыңызшы. Бірдеңе жыттан отыр. Emine Боғы құлағыңыз. Болбай қалып тұр ақсақал. kulaktağı var. Құлағыңыз болбай қалып тұр вообще. He, Жағы niye? уағында келіпсіз. He. Кичине бір 2 күн болғанда кешігіп қалмақ екенсіз. Уағында келіп тұрсыз. Ne kılıyor da Вообще kulak? жыттанып кетіп тұр. Моғы жаққа ұрып отыр. Karabaşını cütayla ana. Hey cidden sen bana cidden atele o akırı. Senin murduna karaganda meniki jakınırak bolup atmay bu. Жоқ, ақсақал, бұл жаққа пирамой болып отыр. Қаншаға шықтыңыз? 75'ke. Бір 74 жылдан бері жуып элек окшойт. Bilmem, kempirдің kolu başı bayatat da. Бірақ ақсақал, несі болса да мен адис қатар айтып қояйын. Мынау құлақты дары менен дарылап,
айыктырганга мүмкүн эмес. Так, Муну алмаштырыш керек. almashtirish kerak. Срочно. Sende kulak var. Менде японский акыркы модельдеги кулак бар. Senin kulağın, sala turgan kulağın, benim kulağımdan ayırması neydi? О, мына маселени кабыргасынан койдуңуз да. Бул кулактын айырмасы илибой ушакты бир жума мурун угат. Сиздин кулагыңыз караганда. Ойлонуп көрүңүз. Bir cuma burada. Ойлонуп көрүңүз. Бир жума. İllibay uşak. Илибой. Bu siyasatçıların topalağını uğan bu. Аксакал Ак үйдүн ашканасынан баштап 7-чи кабатына чейин илибой ушак кулагыңызга пирамой кирип турат. Жақсы келе тағы. Бир жума мурун. Жақсы. No, свет, gaz, kaçan ölçöt, kaçan bolot bilem, точно. Илибой тема. Давай, kança turat hanım? 50 000 сом турат, бирок сизге жарым баасына коюп берейин. Bola verin sana. Эки кулак. Bola verin, iki kulak. Bu halde da. Hey, buttum ne gerek var, tura. Ошо да. Basıp bardın, anın çoğunluk bandayım. Ne gerek var? Ошо. Карыганда баспай эле коюңуз. Oşa bir cuma vurun kancak şekilde. Болду, бир жума мурун угуп отуруңуз. Hey, menden algan 25 binin yirun da, men sana iki partiyanı birbirine çavuşturup atı bile alıp koyayım bana. Болду мына. Abdan gerek kulağa gene hazır. Bizdekiler koyun kaçını verip tappay kalvatmay bu. Ha ben aytıp koyayım da kaç kanata attı. Мына. Yakşı gelete. Сонун болду. Davay bana map gelete. Alp geleyim mi? Ap gelete. Tamam, geç. Davay. Tez ap gel. Tangır, buttum ne gerek var tangırı. Yaktan emetim Hay hay. Yok, gel. Çok eyvallah, bunu onu kızak şeker. Hatay, Tetik bana kızacak. sizde tetekta, bizde tüzde. Sizin problemden çekeyindim. Ne tek oturuyordunuz? Eyvallah. Ne? Bunun kolgu. Kol bıraktırın. Ököz bir yerden tarışkan çetiği sizge diyen buttu birine salıp koştu. Ama ayrıca bunu salamız. Ya öyle lan, ana neymişsin? Benim butuma kol salgalatas. Ha? Araba şuna lezet. Silerge bari bir de, hep de böyle salsanar oldu da. Hey, yayla lan, özün oynan çıkan tip olsun o şol. Ben basıp getip atsam, bir cağım but, bir cağım kol. Bala çakalın cüregi düşüp kalmaya böyle ne? Aksakal üstüne şimdi yitire özümüz aytkanda nasıl kilgi valas gördüm dey. Hey aksakal. Kaç öyle lan, hey. Berikil çık, şunday kant bula, yayla. Valla. Ne? Bunun jeniski de gene. Ötele caş gelindin kola gene. Kayme bolba etele. Koy, bolba etele. Hey, özüm kurduğu gempir kesektik olsa da meyle. Caş gelindin kolu olsa. Men giyinem, çeçinem, uyat. Koy. Hiç düşünmeden aksakala geçtim. Yel istesiniz aksakal. Yelesteti bile adam. Yel istesiniz. Buna koldu saldık değil ha. Nasıl dedin ya? Buna gempir, çay ap gel, çay koyup ver deliyiz. Buna çay da ap gelip koyuyor. Hap gel Siz koydu. özünüz koyup, Aha. dayınan için. Özünüz koyup alıp, kayra için. Kıçışkan yerlerde tırmap koyup. Ya, kanday son. Жақсы екен. Елестеп көрдіңіз? Мұның өзгеше жана Құдай ұрған кемпір ашуға тигенде жақсы келеді. Мындайлан жатып алып, бер келді. Seni şaşma деп қой. Жаққа бір чап. Қашып кетіп атса тартып алып. Тартып алып. Жақсы екен. Екі жаққа басқанға да жақсы екен. Мына қарып қалыпсыз. Түнкүзүн конокко чакырып калат. Чакырып атат. Мына караңгыда келаткандачы, арыктан аттаганда жакшы да. Шак аттайсыз дагы. Мыкчыйт, Çöptü. Алкага кетпейт. Nazat ketmeydi. Taygalandaysın de жақсы келеді. Шыны жақсы екен. Ең негизги жери дар аталган удобныйда, дар аталган. Дар аталган яман сон. Ya. Kay bana. Ne? Bunun kişini alaktığı için emek ele. Ne alaktı? Ala bolmayt, koy. Ne olmayt? Alaktığı at aldığının koy.
Emne alaqtırlat, koy. Alaqtırlat da atam ben seni. Alaqtırlat dedi. Alaqtırlat da ya elalayın. Emne alaqtırlat. Cap gelindin kolu olsa. Men namaz okur bize geçke taharat alıp otura verem başı. Emçinle alaqtırlat. Bolbek koy. Bolbek de vatan beni. Aksakal, bu joqa ne oturup oturmuş? Tartın oğlum, tart. Tart. Bu aksakal birinci men taptım. Men taptım. Men taptım dedi. Men moğul jerге oturguzup ketkem жаңа basız. Men birinci taptım. Men taptım bunu birinci. Kudaydı karasanız ben oturguzup kettim go. Yaş bana gel. Bandar, Men taptım deme. Men tavıldım bu je. Sürü. Gentürcay. Birinci men tap, men oturguzup kettim koy. Aksakal sakalınızı örtöröt men hazır oturguzup kettim. Men oturguzdum dedim. Talaşmaç. Bandar koy oturma. Siler adaşıp atasın arayla alayım. Siler kimde oturuşkanlardı men bilbeyim ayla. Meni o ilgeri ayılda Özkönbek oturguskan. Жоқ, бұл менин дегенче. Қандай түшүнөсүз? Бұл Аяш атам болот, мен Аяш атам. Балдарым Москвадан чалып атат. Досум, Аяш атаңды өзүң кара деп. Bandar çaldı be. Балдар чалып атат. Koya Türkçe, men bu деген менин кара чечке кудам болот. Bunun ağasının kızın benim yinimdi bana kalatmayın. Kanday. Kudam bolot dedim, kudam. Kara Hey, çeçke. men ağamın kızı yok aylalı. Olmasa bayat da gel geç. Hey, sen istiyorsun. Kıra Türkçe. Bülke. Sen boykot çelenir. Gel. Sakin kursan gel sen. Bana gel bir kağıt otur, bir kağıt otur. Geçmez bir salon, ne kovar, ne salon. Gel hadi bakma. Boykot çelenir. Hey, men araya geleyim. Yok oynamış paçaylara. Mınday kıldaysın abi. Bunu yerde mındayla bölbeysin öyle. Alan bir canımı sen albaysın bu da bir canımı sen albaysın bu ha. Şimdi ben sana geldim. Ben sana tutan kol tiyatroyu öpme bir dakika. Мен сала турган кулак нар жака кетип калып атпайбы? Ошо деп атат, ha? Кыргызтырасыз. Мындай кылбайсың арбы? Анда мына жерде мындайла бөлбөйсүңөрбү? Өйдү жагын сен албайсың бу дагы ылды жагы сага жетеби? Аксакал жетмек тургай ашат. Ашканын сен ал да. Бөлгөнчелер. Эй, өкөл бээрде ыркырашып, чыркырашып мектеп толтуруп болбой эле колуңарга балта алып алып эле тең эт базарга барбайсыңарбы? Ошол жерге барып алып эле уруп чыгып барып иштебейсиңер. Gelin kızlar akça üçün satılgan zaman, Cumuş izlep jigit kızlar çaçılgan zaman, Tülgülörün karışkırga tişin körsötüp, Çalam oldu ıymandıkka çakırgan zaman, Tülgülörün karışkırga tişin körsötüp, Çalam oldu ıymandıkka çakırgan zaman. Korrupsiya, mafya gülдөgөн zaman, Ulu Kırgız orusçalap süylögön zaman, Kızlardan jigitler sürdögön zaman, Aksakallar jaş kızlarga üylөнгөн zaman, Kızlardan jigitler sürdögön zaman, Aksakallar jaş kızlarga üylөнгөн zaman. Karız surap karızga batışkan zaman, Adamdardı adamдар atışkan zaman, Akademik gezip çalap semiçke satkan, Banditler reketler başkargan zaman, Akademik gezip çalap semiçke satkan, Banditler reketler başkargan zaman. Sulu kızlar kindigini açışkan zaman, Çinonikler жерди kendi satışkan zaman, Revolütsiya, miting, piket, aş toylorda, Talapkerler akça arak çatışkan zaman,
Революция, митинг, пикет, аш тойлордо талапкерлер акча арак чачышкан заман. Аял деген алдамчы, эркек жалганчы. Жашоодо жашабайт чындык бир тамчы. Аялдардын айткандарын жасап жатабыз. Аткарылат бардыгы эч бир катасыз. Аялдардын айткандарын жасап жатабыз. Аткарылат бардыгы эч бир катасыз. Аялдар президент, аял прокурор. Эркектердин бардыгын тартып алдыңар. Мамлекетти башкара албай качыр калдыңар. Эркектердин армиясы талкаландыңар. Мамлекетти башкара албай качыр калдыңар. Эркектердин армиясы талкаландыңар. Аялдар базарда, эркек казанда. Жакындап калдык окшойт акыр заманга. Башыңарды көтөргүлө улуу эркектер. Намыс керек акыры ар бир адамга. Башыңарды көтөргүлө улуу эркектер. Намыс керек акыры ар бир адамга. Революция, митингтерди аялдар басты. Элеңдеген эркектер каяга качты. Аялдар ар дайым эркекке башчы. Эркектер аялдарга дайым жардамчы. Аялдар ар дайым эркекке башчы. Эркектер аялдарга дайым жардамчы. Келин кыздар акча үчүн сатылган заман. Жумуш издеп жигит кыздар чачылган заман. Түлгүлөрүн карышкырга тишин көрсөтүп, чаламолду ыймандыкка чакырган заман. Түлгүлөрүн карышкырга тишин көрсөтүп, чаламолду ыймандыкка чакырган заман. Коррупция, мафия гүлдөгөн заман. Улуу кыргыз орусчалап сүйлөгөн заман. Кыздардан жигиттер сүрдөгөн заман. Аксакалдар жаш кыздарга үйлөнгөн заман. Кыздардан жигиттер сүрдөгөн заман. Аксакалдар жаш кыздарга үйлөнгөн заман. Карыз сурап карызга батышкан заман. Адамдарды адамдар атышкан заман. Академик гезит чалап семичке саткан. Бандиттер, рекеттер башкарган заман. Академик гезит чалап семичке саткан. Бандиттер, рекеттер башкарган заман. Сулуу кыздар
Ayalдар киндигини ачышкан заман, чиновниктер жерди кенди сатышкан заман. Революция, митинг, пикет, аш тойлордо талапкерлер акча арак чачышкан заман. Революция, митинг, пикет, аш тойлордо талапкерлер акча арак чачышкан заман. Ayal деген алдамчы, эркек жалганчы. Жашоодо жашабайт чындык бир тамчы. Аялдардын айткандарын жасап жатабыз. Аткарылат бардыгы эч бир катасыз. Аялдардын айткандарын жасап жатабыз. Аткарылат бардыгы эч бир катасыз. Ayalдар президент, аял прокурор. Еркектерден бардыгын тартып алдыңар. Мамлекетти башкара албай качыр калдыңар. Еркектердин армиясы талкаландыңар. Мамлекетти башкара албай качыр калдыңар. Еркектердин армиясы талкаландыңар. Аялдар базарда, еркек казанда. Жакындап калдык окшойт акыр заманга. Башыңарды көтөргүлө улуу эркектер. Намыс керек акыры ар бир адамга. Башыңарды көтөргүлө улуу эркектер. Намыс керек акыры ар бир адамга. Революция, митингтерди аялдар басты. Элеңдеген эркектер каяга качты. Аялдар ар дайым эркекке башчы. Эркектер аялдарга дайым жардамчы. Аялдар ар дайым эркекке башчы. Эркек